Čiribu, čiriba, čiriba, čiribu. Gdje ste, Raja, ljubičice moje? Danas igramo šta? Pa vrte novu epizodu Gamea. Jebi ga, žuti mi zubi. Treba bi oprat zube, jevot. Ali to ćemo posle. Ajmo ovu crazy pinjata. Pinjata. Evo tu vidite Bloodmasterića. Vidite, naši Bloodmaster igru ovaj sajmo i mi. Onda 54, šta se odmah... Ja sam čuo zvuk. Ali da čujete zvuk. Pop. Pop. Snowflake. Nije to što Bloodmaster moj da vidimo Snowflake. What? Snowflakes. Šta se treba rad bož? Snowflakes. Snowflakes. Yeah, prešli smo. First try. Znači tu igra Bloodmaster. Čekaj smo žuti zubi. Yes. Dakle, ćemo klipat ću oprat zube. Pup. Ajmo grabička. Zašto se zove grabička? Od komečki. Baba moja! Gdje vam bi treba? Igrati ovu igricu. Ajmo igrati. Automatic drop. Dobro, mi ćemo te preći. Treba da možemo preći od ovog lika 57 skori. Dobro je to. Šta se ovdje treba?
On gamer. Ne. Dinosaur sektor. Prema je dinosaur sektor. Dinosaurus sektor. Dinosaurus sektorić. No. Ok. Ajmo da igramo na... A ona se zove... Evo ga. Smer je rekao da sam ja ovo vježbu, ali nisam. Jer ja bukvalno vidim gdje to treba... Ne, vidite. Kako isključujete? Mimar kaže da sam ja ovo vježbu, a nisam, ljudi moji, ne vjerujte mu. Jer on ne gleda da ja ovo nisam vježbu. Jesam vježbu. Wow, da. Ja to, druže, kažem wow. Ljudi, da vidite, ja gledam na televiziji ovako, neki ljudi piju pive i gledaju neki film o zombijima. Dođe baba, prođe se prepadoši, baba zatvori prozor, kaže, ubit će vas propuh, kad smo se mi stali smijati. Je to bilo ko da si gledao one smije. Znati si, ne znam da mi istekne ono vrijeme. Next up domination, ok. I to bilo to što se tiče epizode Gamija. Idemo pred zube, čao, pusa. Voli vas vaš meh, izvinite. Bacio sam dan prosječnog video editora, tako da čao.